para emmero beliemi yakurwase company ya Safaricom asoko yenda sisime yakabo komata star 444 hash bunenchira yamo yogo chengere bintebi ya kurwase company ya Safaricom robot kurwase company ya Safaricom yote ya symbol transparent and honest for you. Wewe wali motoka sensemo ya Arlington, Texas gari highway 360 na makonyora ebintu bya Kenya na makonyora cowboy na makonyora mafuta ko yaka ngombe na makonyora chipisa ase supermarket ya Nairobi supermarket yo toka imea Arlington, Texas imeyense ya United States of America. Basi bana nabali etira bo litani mwancho bulero bo mwancho motekerari na otebuna rehero maete yarengiri tkoliri lyogo chengera abantu probablemente amo nobolema ensi engima ensengima igonyo goturire tukurasa turire tukuru asotekera tukuru asebromne byabano igabotira sere die cyo konyora sensemo ya Google Play so kulinje Cisco asensemo ya Apple Store konyora die cyo bagusigire radio igonyo goturire tubono iga nabatengi nabalire ira nanko check inde daktari nabwo atumnya gitakurase enya gitari ya Kisi KTRH iga agirbono nyarako bakako babist nyatko baginko manyora ya bidindigi o monya gitari Vincent morete kaiga to rekidogo atumanya birato igoro yeritko lya rero asereni anesi mindangi daktari nongwe daktari nongwa dabya. No. Yes, no mbwate buyabwo. Ingwate buyame barabengia. Aigo ole meyaba gusigilo radio ke umbune kyo mugusiyo tekerere nabo kuligerirwa ense engima. Asante sana baronko ali bagabire ko material tukoli yarengeriyo go chengera International Day to People Living with Disability. Yes. Kwa chida katubukatane chinge sana. Ntatango ali baga ri chida kangebere iga you introduce yourself obateka yinka kayoko le mirbo yao anemiro mukyo gukora. Somebody to know. Masra Vincent for Nairobi. Pura se destroy Mira se Kenya for Kunyabicom. My specialization is American and the radiology. CT scan, radiotherapy, ultrasound, mammogram, and dental X-ray. So, this is where field which we do just do diagnosis of people having cancer, like obstetric woman who just come for hospital for ultrasound scans. Whether you have just been involved in a road accident, you go to the hospital, you have been requested on an X-ray. That's my area of specialization. Asante sana. Akoba ni maitenga daktari na bora orengo ore bisi kidogo maite kirole gazi ndengine ke bagore sa yuma tranyo rongo bwata ndi kidogo ndengire jide chinga sana era kwandi ke ko mugaso na dati nimbo trenga kina tana bongo te mange pe ka chiste ka isiriniga dende to konya ne kime ki akiri ga dende to sa ko se manyu mugusio mindo mugima aso ko se pwede ti ke dia wa le disability de mete na banda una bara una bwedo wanju vai kwange na bara kwa kabisa. Toende straight mbaka se ankwa engambo yetu ya lero daktari lero ni tukulyo go celebrate usikunyura abaminto bali abaisika baminto amura baminto abasande baminto lomente amono bolema in brief ndakubulyo manyi umuntu nga obolema actually obolema ninki if I may say obolema obolema na tebe kine egitango gite kira koro umuntu gutakora gintu gite wose Gotarora was a gotatara, like it's a condition which just can inhibit a person from just moving to sense to do any other activity. Yes, that's not no bolema in brief. Obolema ne yani ndu kraka gosu ya okora ibintu bya obyabo tambe. Ibintu bya obyabo tambe. Asante sana igo omwancho muligeri omwancho moteri baba gusigiro borerio nyagoto ligeri tikotegerete maete napoko nyagungo oyo and actually the right time to use I think tote abantu lo menta monobore mako so daktari ndokote yanga nekerema kirimo dena wato bole mabugai igo are we right ke tote abuna umuntu oyo nekerema wasto kwento de umuntu mente no bolema umuntu umuntu oyo dan umuntu nekerema like unanje daktari ni bata bole mabugane kiro muntu na bata weakness ya yemo. Asante sana basi waro mwancho moteri kwa gule buna obolema okoro muntu ngana bwato bolema kete ino muntu yani batari gukora activity cya butambe bune buene rete yasa na bwataga mu chando kete kasinini daktari ndio tora mnyoka sense mo yidi swali ya kabere mai to bolema mboro au tima tuna
no to erre chi no ba chinchira nke go chi obore ma go se chi obo chinchira chi obore ma ao obore ma e bori chi category vere obore ma boro okonyoro na boro the one which you are being born with what we call congenital and obore ma boro okonyoro kurwa se environment what we call acquired obore mo bodi monda acquired, like I can say you're on the environment now, like you get involved in a road accident, then you do what they call amputation. It has been done like to your leg, to your limb. So on a vogodora bodima, over the Korikuya, or Konde and Korikuya, Rusi, or Koriko amputation. Was what is called mental illness. Kwa vile buyo ka seketu wanza kutumika malio ya kulevya ni na nini akili ya eruke. That's what we call acquired disability. Na congenital disability obona bona muri monta iboire na barobo. Omuntu iboiru arekerema. Omuntu iboiru abwate shida ya nkoro. Mostly na bakora buno mwana iboiru iga se kimyore ense mogondo kono cleft limb okonyora wa space and inabidi mbako mwana enda okora surgery space ya ba filled up. I think like you Fidelis, you have just encountering those conditions. So those are, can you say those are the two conditions here, disability. Your body must be very congenital and acquired. Alafu di swali linde daktari. Umuntu oboira muno bolema. Amono umuntu kine takanyorro bolema wate bolema ni gorobole. Umuntu oboira no bolema. Etoko beke categoria munga abonsi na bantu menta muno bolema they are equal. Abuna bantu menta no bolema because one ba very bond with. Nenda kanyorro buya nenda kanyorro bolema se environment. Wana bantu bedoko ba beke categoria ngmana ne birema. Iswali rinde umuntu narorro ochito kole mamugunda ke butore kiare kama byokugoro. Oyo ndinaro iburu tu amagura ya kare kabwato bole masama burayi. Abonsi ne na abantu menda muno bolema. Bono meto mondo iyo ochito kole makanyaro ya kire kiare kyabuto kire. Ina acquired. Oigo mana kardo ko tana na bwato bole magete na bwato bole ma ne kere mali. Because we will just do a generate of Naki Omondo Nawate, that's what they call it World Disability Day, National Disability Day. Yoko Jengrabanda, once Piamo, Quabecamo, Tovanche, Tovacore, Vivaganeri, and to isolate what they call it discrimination in Toka discrimination with just about. Nki, ge koira bakomonto, Oiborua, Kawato Borema. Unki eko ira bako monto nyoro bolemo. Oiburu kawato bolema. Ekro monto te una monto ya nyare what they call congenital disorder. Asomo verento kwate kento koro ku chromosomes and the genes. So in a human body we have 46 genes. So you find monto yo oiboiru Kawate say that the gene is still 20. And I want to go to our half of 46, which is 23. So if you hand up on your mundo, you're a congenital get it, and there was a work for Rocomo, Eco Wadana Bodema. Quitting, a Cocomo quitting, I get it. Unco Gunda, and tomorrow allegation in Chong, my terrible monton or what roborito. Abantu mboro bakurushi borto bakurushi borto onyoranga o affect ro mwana bwanga koru onyoro affect ro mwana istate binde ngo tabiri abaturu gose na gukwana omuntu nyakara kurushi borito ngo tikendere mburto bwa bakurushi instead cyo borto bwekire tokande bino muntu natwali metenyista saba aji kurushi borito. So you got abortion nabego lead to somebody anyore obolema. Nabego lead somebody anyore obolema ta anyore mwana onde. Like inte go sago to iro obolito bo tumekira muri ogogete.
Apaliro kendo ko program tie. Record evacuation ta ko ro buyonya ora buja wati irenda. Abe ko ide ambe yo mwana wa ko ga yuterasi nyore ya ko some conditions. Which we really handled to conceive. Yes. Arafu daktari swali ya kabiri guchomo elio. Basu bati mbaroro ba minto basani mbaroro baito na basaja mbaroro gusaba sa mbaroro batari fata ri batari konyora bana. Abun kainga tari gutuko babeka are they disabled? Bakanyoru banyori ruya ba inire ba tokire so bono ndebno muntu overe ni marriage like for 3 years taranyora dari ko concept dari konyora bolito umuntu yo akwanda ko riki muswati onde ba akwanda ko chi procedure kete which will confirm nkyo muntu yagari ko konyora ro bolito like into abuna baswatu meten kwanda ko vale so many challenges nabo muntu yara jesinya ketari atemna kere daktari kande kana imbato musaja na vile no musaja one for like 10 years tinda nyora mwana then now you recommend for this woman some examinations then when she encounter a lot of examinations then you find now everything is normal. Then you suggest now let just the husband come with another examination. Then you check you find that the husband is low. Then you find out the husband is the problem. And again, the now we are not kind of those examples you do like when the woman comes to now and saying that they are not just conceiving. That's what you recommend. You recommend what you call the scan. Scan is talking about so was a thing by your mwana to run a key and your man in what condition you give water. We call what we call your ovarian cyst. We call what we call your fibroids. We call what we call endometritis. Toro condition is injira se nyomba yo mwana toko nyaruna condition je jamo ya monero this will inhibit this woman in order to conceive at the end of who give away once so that's why ko nyara bana banda bangi but what condition is ba ta mena ko yo mwana na mi akai sirini bangire ko nyara ko ji family jinde ji wan ka ta babuna o yo so kire nkari ko nyara bana ni na nini so behind the scenario mbali ko manya what's happening kita mengenai kalau na gua se gusion si tiga na ibu itu no mo kanyari berna so kita ikan ikan pada kanyarabana mengenai itu tuanya itu kayak kamu nasi berapa jenis itu tole untuk anda. Asante sana basi bano mwancho murigenda bago mwancho motekele baba gusi Global Radio ekina kike ungukyo mugusinche no mwana wabaga tutu Fidel Somingo muchoge iga tole amo na Dr. Vincent auto raigoro yeri tuko lya lero asoko nyora abaminto abasani baminta abana baminto bali bamente amo no bolema twamanyira no bolema ngintoki nkeko ira bako muntu nyoro bolema twakunire kidogo tuterenga chinsira ile ngachire cyo bolema mangatsuwa na tonya ko tukubulya birato iga musubati so musaje tari konyora bana no bolema tonya ko tukulira ngane nejo ndate ndamya kumiroka iga natika daktara siba mati kidogo nkonyoligoro ya abagusi Global Radio motebna hanya kogwate okorode kobeka imi abagusi Global Radio nabo kobeka asentira ya abene kima soko twa kresi ngotera se number 0753241889 boigo nyote konyoroka tero kwa Nancy Kerubuna eskiza tune yao okaenda sisi mioyo yako komate star omate sense moye mesmes okaenda ulikirida skiza omate 7619942 tumuja se namba 811 daktari tima edinga twarigere obormange ntoki twaskuro twarigere binte bingi kiro maswa nare gandoche abarigere nabo gabategere babolire ngenda nakubulya ngabire gandoche nara okubuli buna omwana onyoibo irukare kabwato bore makaro moke emetienyi goso inse omwaka yo monanya ariko bagakubwenigwa omwana kera nyondero na bwato bore maimwate emetienyi goso ne bere ige tano omwana ona bakwira nyaketari
are ntutu mwase store ngaye shidere tama fertic free doro mano ya bwate wati ko liken kero doro mano na ticket kuluga bu mano mete kero mano rama ke miaka ya yete miaka ya ye mauga ye tara anda wati ko education tara bwatana mano na ba ku ro wati ko physiotherapy anda wa masoesi kero mano ya anda wira masoesi na boko nyara maguraya ya nyama maguraya lingire anzire wakoraki anzire kuramboka pikosia mauga ya pado tara kango na ndo manda na mauga ita kongire that's why for example them na ndo avere for una road accident wa kire nyageta ali ko se wa korirwe ngendo ko ko oli fixation kwa vekero juma so ko amauga ita ko ira long time ko bwata na ko mwana makekera koriro eyoli fe ko ira like 1 week to 2 weeks panyero mwana yo kwanyeri wango Korokwaye kwa bere buya. Ige ngana kwa tane lingo mwana mokeka yo ka kwa to barama boku mwere nyagita ra ku bwendi kwa atunomo. Na ba ko ba se sidia ka ko anda so munyagita ri ko mandi ko se next re gada ka kete kwa parte mo ko kwa yana ko kwa yana bikori. Muri recommend ko ya different department ye ko dire na mauga. Asante sana. Swali ndendera igando chako boli yako na pita nyamari hata yana swali ine obarama no buya achana na hiyo. Akoro kuna mata bana ri akote baiga. Aye daktari eraba umusubati akolete family planning hii ya miaka 5 ya implants alafu aende hospitali kutolewa afanyiwe operation imuaffect mkono. Hiyo ni ulemavu. Ibono nego ndo okoro koniwa agikaya. Ego depende na kiya muaffect piro ko bako kwaya. Ya muaffect piro ko kwaya karba ko operation ega affect baka kuna nerves. Ako bako ko kora kongo koriga tu adorge ndo kora ku stroke wa kwense meyem ono ga umata ko ikatwa dira to boli na atotai na ki na kikwa mabe kitu joko bako asante sana no cheka iga oya ko boli buna oya tenga bone ekire abana gosendo bwata abana bale aba bwato bamenta muno borema ngito bwente ko bakorera abana ate anga for example no bono bwato muntu wo menta muno bare mano bwato mwana ore more marunka garia ningi obwenta como kolera ndaba ko sen mwana ni menyete no mwa ndore no bare ma omundo bako imo omuikange omundo bako muturitu no monto no mo odawa disability omokorere kirigyon siata kete tomu anje tomu provide core basic needs Tomo ikange kilos, we show them love, so that we avoid what we call discrimination ya savantaba. As much as possible, mondo ya vera to undergo medication ya gasinya. So that will be the ni mono ga no ya mondo ya temire ko correct, temire kwanda go treatment. Ete ya yangire. Kono da something ya ko menya baka so ko mabwa ebonse. One do ko do ko mondo yange. So that tumuanje and na nyasa twanje tena tebe na nyasa twanje tena tari ko bagwa ko tena keremori twanje to twanje right Dorin mora akuboliga kuna swali hapa but it's out of topic. Akuboli na kuna vile mothers do implants for some certain years, so after kutoa next mtu anashika mimba, then kuna effect for the kid ama hakuna? Tonia kuboli irorango. Wakati hakuna kuna vile mothers do implant for some certain years. So after kutoa that implant, alafu ushike mimba, inaweza affect mtoto? Hakuna yes affect mtoto. Asante sana kwa bando chinsa chiko tumnyokiga iga omwancho mutegera maswali arana mange kinguma timatinga timatinga na janya so daktari tobua Awate una daktari ntobwata maswali amange to kuboli au can we assess you na kitoko konyora aso kuboli maswali amange ego dipendi mata kona relinga yali pesi about como because ingende pesi about ngokolera senya gedali ya police medical center you can as well as nabako by number if you want mind abumba dai
tiganda gwata maswali arabira to igankuruore na mboli to konyoro mu naboko mu kwanira naboko mu bosemia senchinjira au oyagoro kubuna tiganeri maswali arana manki mara kimo daktari tigato ko summarize because ndo chinza chikoto mnyokia mono sana message kiora atebie chinka chirigo chi family chichibwata abana bare babwata basamente amono boremo message ina bae message ina bae baka tuanjane to ji family jibwata bare ma mbe ai sole to bata bana ndo bata bare ma bona diga to kore bintu gitu na bare ma boito ko chikaiga it's like now that we need to build it back to better yani okolente kendo que te quería saregete tu no mo state yani okore kuna bono ngere no mo mundo yo okore kuna mundo yo wato bare ma no mundo kuno ota bare ma bona ina message na bae basi bono umwanchwa umurigeli na boigo omotekereri bwa bagusi Global Radio igabo nigo daktari anyara kukago tosemnya otebrie abiratatu igoro yo litko lyarero lyo kurigereria abaminto abamura baminto basane baminto Dr. Vincent Masira onyarika paka twera eyemase yemo mwanyarika omukubulia mabulia ino mwanyarika omukubulia mabulia ina maswali amayiga ndeng mwanyarika ba moko ogoiranirwa ase enchira yabene naende ase enchira ensira kemira bagusi Global Radio kumune kyo mugusinchino mwana bagitutu Fidel Somingo muchoke request ona umurobulole ase embeo daktari yes nara oteto konyora omonyo bosemia nara otete umuga umukwanire iga omotene kya kore bintu kete iga inaki omontara konyore asa bali na iro na ba konyora asa bali kusina baba ngo ba namba yane lebera ba call to me de bara sms mi to konya ne me te bona versi ya ikere no ba konya na to ta konya ni ti bona ika kero monde kera kure na litiko ko maka banango changa tole tomo konya bona kero monde akure bana to baka to konya ne kero tole moyo karunge namba ya ejo bara konyore goitira namba jane ni bwate namba isato awo konyora turuwe ya monere yo bwate nyete bange mbeo ere 07 15 88 15 26 0715 88 15 26 26 mwino yende 0702 0702 589 035 yes yende ya mwali wate anisato ine ya Airtel 0781 65 51 14 14 mwino basono omwanchwa omurigi na boigo mwancho motegeli onyo gutete konyora daktari munyarako ba mugo sanga na bako kosemia na bako tena kyokora abiratu toiga onyo kora sensemo ya Nairobi ati abuna mbwango sana komonyora onyo kore ase ensemo ya Kisii County aiga na bako mwakira isimi gusaba ko murigo tera senchira yesimi na bako mwa SMS na bako mwakira isimi go tera se number 0715 881526 namba yende enoti sano ibere enoti ibere isano isato kianda enoti isato isano 0702 589035 we namba yomwelio ere 0781 655114 abuneke gote konyora daktari elio munyarako ba mugusanga ase enchira ya bene kimenyora okumwakira ekirobwate sababu osekero kumbolia egento kya mana daktari yes asante sana soko sangamo na bagusi Global Radio na njina kirembo ya mono aso kombeka sembeo bona budoko semani karene kartonyora chinsa chinge ase bali wa komanya nguru kuna tense nyamira ekenya nyaramba ese guru kunya bikom asante sana ase Nairobi kaiga menyeta se omtawo kasaran akini ngokalere kasia semo ya umoja ngana mamarusi yaketari yenene kaiga kayode
Asante sana. Okay, asante na nakora nire makora bumuya. Aha. Oyo takete kombole masale na bakunga gresi mi ko senga SMS WhatsApp na gresi. Asante sana. Oyo twarenge amo na daktari Vincent Masira onyare koba kagotwerera yemo aseyemo igoro yerituko lya rero ryo kunyura abaminto bali bamenyete amo no borema ndengi mwanyare koba moko oiwa mwanyare koba moko nyorobo semya anye kubwateri borio na bokonya koba kumurigo terase na mbenya koba ngosomera sembeo elio munyare koba mogosanga asi enchira ya benekimi naba gusigilo radio ekebumbune kyo mugusincha no mwana wa itu Fidelso mingo mochoge request abanoro umurobeli ole